kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Mga no da may bagati inam. Apay ko ma, katdakda kami lang ang matyada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni nanang mo? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kit saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agimpagyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan tukal pasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay am. Saan ako nga agparikot iti abang. Wen dakkel mat ti balay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anyati ko nam Erika. Ay nawaw, saan nyo naawatan ti imbaga kaya? Saan kayo matatulang kat? Tinaawata kat pag naidam tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabukan yak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kung tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay unay kan anak ko. Noan niya ti makitkita yo, di yulatan pakibibiyangan nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may isa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atalo ditoy. Sobra pa'y kit di ang. Adda kayo mat gayam dito'y ruwar nanang. Itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mati istor. Gumatang kayo Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyom ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Kasta aya. Oh, at ti kwartang igatang yo. Dua asa siya'y laang Tay sulaang mati umanayan ti budget ko. Anya ka pitigatangak ngay. Kumpurme anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Oh, wadto'y ti kape agat-gatang Mari Perla. Agyaman aklaunay maray. Ayun gayam, asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay maray. No sanak nga agbidaw, talo nga aldaw nandi tabalay yaw. Saan mi abisita day jay maray? Anya, saan nyo abisita ko na maray? Saan nga agpaysaw maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na mga minan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon maray. Ay, day tatirigat na maray. Ang mga no ibagada a kontrabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpalis ka, tada papananta David. Sa dinamite. Agdate taman mo. Siya kung ti mangilibre kan ka, nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito'y balay, tapara lang kada ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang kami na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpalis ka nga rodin. Uraay naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. Adan samot ija sa alas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agong ungot.
naurnong mananti plato ananganan niyo anak ko. Aginawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No aginawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin yaw. Kaslaawang panunot yaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat, saan yu nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At dain kargak amakan iti ref, nana. Ha? Di yu kutkutsain. Tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan. Di kay madanagan, ta saan ko mangal-alaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti day ta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan nyo mat ti ref, Anyat ko na yaw. Dalosan nyo ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa amo dayjay. Masiksikura naklaunay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura, mari perla. Kasla don kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw. Apay ngay akasta. Kat balay mo matday jay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matan ti bus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wang, song batan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos. Manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray, adda karbengam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mo't nga amo ni Abraham tar aramidan ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakaawag ka matmanong. Ninanang, kumusta mo tandita? Nasaya at mo ti kasasaad na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanag kayo tinobium di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani nanang? No di ka dagiti karuba ama sa asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaed mo tinobium di tabalay? Wan manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni nanang ano kasta? Anya ti kayat mo asawan manong. Wana, tagdon kan dunya kayo kanumot itinobium di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tibus manong. Nasaysayad no pumano kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabbalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Naputot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no? Wen ata don kan don yata kano dito'y balay ni nanang. O sino mo tinagipulong ken ko na? Di ko na ni manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni nanang lakit di tinagipulong kan ko na. Anya? Kat ti kayat ni manong pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni nanang. Makangagday kay kanyak inton agaway. Nasaya at matanagawid kayo, nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, iso an Arabianak. Saan ko asal salud-sudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan. No da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw.
Aping amo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti amok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di nanang. Ada kang kano saan mo apatyen ti ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan meten anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun nanang. Apay manan. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rin naman nakmat itay. Katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto. Agluto kayo latan. Iti sabali asidaan niyo. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam. Tabalay ko ti pagnanaadan niyo. Kunak tupay kat. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Aging didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasao ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgad tinlutok, oray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunana pa'y kanyak. Ay una yan ti kasta agalad ti anak mo maray. Saan pa nagawid ni Abraham di tabalayo aya? Awan pa'y matmaray. Si kakaditi nagipulang. Siyak nga rod maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulan ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid kano di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawi din. Jakon maanusan ti ugali ni Erika maray. Oray asino mo't amaray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari yung nanang. Ay dawaw, nagawid ka maggayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Wen tanog teksak ka da kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti panagsasauna, iti mawagak kinkwana kahit. Awan mo't gayam ni nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo dyan. Anya pumayta no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo pa yu adwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya, takaslab di yu mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamot akas na ti trato yu kininanang Da kayo ti makikabkabalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanangkit din ti agadyas. Papanantangay ita. Iti balay yung ay. Ay nawa, san ang mabalin ijay? Taddadag iti kakapsat ko. Imbagak mo't day taking ka. Agabang tangarudo na. Sayang mo't ti bayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti daytoy abalay. Tasweldo na idinagabrod tinaigatang iti materyales. Anya laki din ti kasi mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsangpay. Rugyan takit din ti agimpake. Amamok ni Manong. No anya ti imbagana, iso ti masurot. Saan a pumanaw dayjay, aginggang adda ta ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi mo. Kasi da ngam no daduma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakem da. Ken masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen maray. Kahit si kangay maray, awan metan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak ko tamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda
Na kayo ka di, Nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko, subrag ka. Ay, agyaman naklaunay, Nanang. Anya ti gagaram. Nangyugak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Wen, Nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay da, agyaman aklaunay Kumusta kayo kindabid iti ayan nyo ita? Nasaya at mat, Nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaw mi. Ay wad mayat dayta. Uray simple laang. Tinapatag kat saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, Nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko, napakawangkan. Tinapatag kat nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laang. Saan tayo ng agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakamda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-kabangiba nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sa jeep. Iso pa ti masinger ko boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajib? Iso ton ti makamamangipariper Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y tapno mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaan. Iso pa ikit day na pagastusak. Kas na kunak itayon, iso ti makamungag pariper. Na, Ngamno kabalan na atarimaanan, di may mayat manan. Makatipid pa Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Ang yaman ako na, sir. Awanan yaman na. Si Kamerton, ti makamoy ti Jeep. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga irimit ti boundary, Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, tama nga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamitan no manot ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrogrugiak pa lang. Sana mabalin na. No manot ti boundary asing singir ka dagiti kakaduam. Isumay ti singir ka. Narigat no dagreklamo. agkape kayo pa'y. Umayan, bakit? Arnel, agkapi tayo pa. Ay, nawaw. Anya ti aramidem lakay. Kunaklakit din no nagbiyahe ka. Kumaang madamot gayam dadal ti jeep. Anya? Jakmat nadlawaragos. Naimbag saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal tilugan na? Sara nakasapulan, bakit? Kabalakmat na tarimaanan. Nilakay mo magtilimbabas itay Berlin na kaong agbibiyahe mo't gayaman. Wen nana, Sino nga iti akin ko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga-kabangibang a barangay nana. Naimbag man tadamot laangan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana,
Idi pa'y akinasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amangan no italaang nga addabakan ti alugan Nalabit akas tanana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaong. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idi napalabas a bulan. Ay, nawaw. Adda kwartayo ay Naala kung titangdan ko ang naglaban, nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kong ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanay na kompleto na ito. Well, sir, agyaman ako na. Uwan nga, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada na patag pangusaron may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idi nalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Ta awagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti Jeep, Arnel Lakay. Awan pa'y nga rod bakit? Ay nawaw, apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Ngun nga rod. Mabainak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka uray. Kasta nga rudan, agur-uray ka itibanag asaan mo't asigurado. Anya nga rod. Kat makiman maniyo aklang mo't bakit? Awan mo't budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamatan, Jojo. Tiyan niya manan bakit? Sa bali matan ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter na jay bakit? Na, amangan no agur-urayan ni Arnel. Manungaal daw asaan ang nagpasada jay tao. Dakdakkel nga rod ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakkel nga adayo ngamtik itad ni Arnel. Ay nawaw, saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan maiparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakkel ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di a jeep? Panunutam lata na dakdakkel ti kwarta amaala ta. No ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta kamoy. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo, Arnel nakaw. Siyak maut na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga raod. Apay asabali mo't ang tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na. Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May 3 nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanya. Kasaritam to tibus mo Amangan no adalaang di yun nagkinawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin. Amangan no agur-uray kamut gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa kayat ko ang makasarita. Napatig unay ti bagakin ko na. Ay nawaw, adda ka di tinapasamak ajak mo? Nakita ni Nana Rosa asabali ti nangibiyahe ti jeep da. Anya? Maguluwanak, bakit? Mayat mo ti saritaan mi ka ni Sir Jojo, iti napanak iti. Apay nga rod asabali tinang ibiyahe iti jeep na? Dahita ti kayat ko ang maamuan, bakit? Masapol nga sarita kami ti personal. Iti kasta, amok na da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay ammo kat agur-uray kagaya man iti awan. Sayang mo ti oras mo Nasaya at may taymay ka, Arnel. At dala kayat ko amamuan, sir.
Insumlinan ti Jeep. Mabalinan nga manihom no kayat mo. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Apa yakas dya, sir? Diyan niya. Ada ka naman sa bali anang ibiyahe iti jeep yaw. Well, manungal daw lang ang biyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kaya't mo ka di nga ibiyahe, wano saanan. Tapno amok no ited ko iti sa balay. Kaya't ko, sir. Matlagayam, nagadupay la asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa imot ti jeep Naanos mat nyarnel. Kabalan na rita. Wenno saan? Impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manungal daw. Nagawi daw ni Dexter. No apay ngamin adi na matanadan ti jeep. Relax ka kanilang, bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinaparte kat inalamanan nyarnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin mo tanday di a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si Kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron ti aramidag. Isublim kit tinday ta jeep. Ipatarimaan da kang ka. Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sa bali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano insubliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kas tala akanayon ti aramidan dayjay a Jojo. Masayangan nga min nana. Awan ti amuna daddu mga ibiyahe na. Isu aday ta. An-anusan na. Uray kas di ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbang ti kasta. Ay, jak amo iti asawak nana. Isu agun-gundawayan da. Tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddu maapagtrabahuan na. Kat kastamot tan ti aramidan ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isuman ng timangi biyahe iti jeep. Anya ti kunayo nana? Di mo amuaya. Sip-sip day ja, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Ne? Apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbagak. Awanan ti adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay, inton malab. Ne? Inigdap na. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga ited ni Dexter. Isu akasta. Asino mat kinakadamagan bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano day a Dexter. Rupat kwartamat day a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papan iti day ta abanag. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamot tan ti aramidam. Praktikalak laeng, bakit? Ay, awan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, tamay ranod kang tumatlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. At tala ka man. Ang mga numangag dagiti karuba kat anya pa ti panunutan da. Di uray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao a sip-sip kan operator a rupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasjay. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem?
Intong Lunes, tayo patarimaan ka nung pa ni tatapidong tilugan na. Naimbag man no iso ti makipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno launay pa kay. Anya nga ita, awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod ba kay? Ay nawaw, basol mo matlaang Uray ni Dexter asipsip, na uma matlaangan. Agbiyahe lang mo't day jay no kaano akayat na. Di na pa'y amo at harimaanan ti Jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot day chay. Pag ko na amay, bakit? Amom ayat yan day ti panunot na. Ni Sir Jojo ti umawawag Anya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang tijip na. Isuan, nalagip na ti umawag kanyak. Tinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahe manan ti may sa Jeep ko. Ay, nawaw. Sana mabalin, sir. Day, papaya sana mabalin. Sana adda taksi ni tatapidong ngay man manihaw. Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, adda mayat amang imaneho iti jeepyaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti Jeep. Nakasaritam ni Arnel. Wen bakit? Ang madakanumot nun ibibiyahe na taksay. Awan nga ruden Alanganan nga ibiyahe na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sarang? Oh, anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Jak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. Rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver ken ka. Malugi kanto kunak topay ka. Ay, nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag ken respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda bayadan may di pagadalan nanan. Ay, nawaw, manan. Masapol nga agbayad ako nanan. Nakababain ti may mention iti group chat. Urayam nga agswildo ni tatang mo. Awan kwartayo di tayo nanan. Awan kwartak ita. Damat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Intong katapusan pa iba't ngagsweldo ni tatang. Ano sa mga urayan ti sweldo ni tatang mo? Tawan ti kwartak kunak. Ni tatang la akanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo ba't ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo kat bigbigatan. Sika, Jake. Noan niya ti imbagak, iso ti aramidaw. Agkapi-kapay lakay. Ayamanak bakit? Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamu tilatang bakit? Ibusam day ta. Ay, wang gayam, nagswildo kayo ka din. Wait,
Mutoy nga rodon ti swildom, tasyak ti mangi budget. Bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra, ah. Wan, ti swildom mo lang ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Sika ti makaamaw, bakit? Amok ang nalalaing ka nga agi budget, tas sika ti babae. Kasta no adda ti swildom, irimit mo kanya. Sipod nagkasartak at sika ti mangiduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mutuyan ta kwarta, ta ang mga numaksayan pay dayta. Ano sa maun, taday talang ti swildok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello? Api nga itala nga sinong batam ti awang ko manang madilin. Busy ak ngamin itay. Apay ka day. Naibusan ti agas ni nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanen. Amumit asipod na stroke ni nanang. Kat saan akon anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manon iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan nanang. Wan, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamat laeng. Asito ti mawag. Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyo, bakit? Nilo siya akabsat ko ti kinasaritak. Apay ka day. Anya timbaga na. Kwarta manan? Wan, gamdi ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti ititid ko kadakwada. Anya? Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. Awan matimbagak, bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka tanarigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalod sudak lang, may. Apay akastamot ng ti panagsasaom kanyak. Defensive ka launay, may. Pumutangak man, Nana Petra. Ay nawaw, sa inyo pa'y matabinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, Nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngamawan mo. Ni, apay ay. Imbagak mo't ka ni bakit ka, abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yan ni Madeline. Anya ko mati utangam ay May sadusin ang itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad Una na. Di kayo madanagan. Tano agsweldo ak. Idiritso kong naibayan ka na kayaw. Mabiit laang nga raw da isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ak unay na na. Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya manan ti kayat mo asawan kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo kan Nana Petra. Kasano ko makabayad kat manula ang matiin rimit mo akwarta kanyak. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mungay. Gimatak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. At damat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya? Amok nga ammom dayta. Oh, na yan bakit? Nada kwartak, kwarta ti pamilya tayo. Ngam nada kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Api nga na di yung binayadan ti utang tayo, nanang. May sakamot, Jake. Isa maditirik na ni tatang kada kayo. Takasta ti aramid yaw. Mano atawon mo't ngamin nakasta kayo. Nawa masiguro mo't na. Awan amok abasol ko. Iso adi ka agsao akasta. At basol yun, nanang. No ni tatang ti adda kwartana. Kwarta tayo amin. Ngam no da kayo ti adda kwartana. Ibagayo a kwartayo lang. Apay nga niya kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpada kayo lang mo't nga da trabaho na. No kas di kumakat pag tinulungan nyo abayadan ti utang tayo. Naa. No kas tamot karamidan ni tatang. Maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan, nanang. Ang mga no tumayab amin na plato di ti balay. Ay, di ka agpakalaeng. Tawan ti ammom, Jake. Naalam ka di ti impawit ko a kwarta.
Un manang, naalakon. Gimatang kakadiit iagas ni nanang. Nalbasan manang, gimatangak matlaang itibagas mi. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manen ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-pawit ko lang. I-advance ko laang manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak magkada kayo. Nagasat ako na, itadakabsat ko akaskan ka. Agyaman ako na manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, tagawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Tangdan ko bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Uy, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang ang anayunan Amumait na makitang tangdanak langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad-adal. Adamot kwartam, nayunan pa lang bakit? Ada na kay planuan ti kwartak. Ay nawaw, italang mo't akurang titangdan ng nyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanyak, kulas? Anya, Agbirok ka pa itidaduma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tasika ti padre di pamilya. Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita, ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat. Amo na nga ado ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Amangan no nagastos mo ti kwarta nga ipauit mo kumakada kami manang. Di ka madanagan, tasaan ang mapasamak dayta. Kwartak mo ti pawpawit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman nakmanen manang. Maipauit mo nga tati kwarta no bigan. Wan, urayim nung bigat, ta ipawit ko. adamot gayam kwartam bakit? Anya ko maitano adda. Apay nga rod ang nagaduti sa Inibas City in remit ka. Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko. Uy, Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo nga kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwartang ipawpawit ko kadakwada. no isuda, ada kwartam. No gastos di kibalay, no gastos ti anak ta ije pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluam ti responsibilidad yo amin. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilyak? Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan niyo. Tapno saan lang nga si katinamnamaan da. Innam kayo nga kakabsat, saan ka day? Dinak isuro kulas. Sa anak akasken ka nga imot kadag iti kakabsat mo. Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kanadakkel mo? Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam. Ada kumamot ng limitasyon ti panagtulong mo Anya tinagsinong batan nyo iti asawam. Nangag ko nga hindi to'y istur ko. Paritan nak at tumulong iti pamilyak nana. Ay nawaw, apay kanaw. Naamuan na lang amang ipawpaw itak iti kwarta iti kapsat ko. Kasta una yan ti pungtot na kanyak. Na, apay ngay akasta matan. Saan mo't akasta Nicolas idi Dakkel tinagbaliwan na nana. Amangan no di mo mo't impalawag na imbagkan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay nana. Alabay am takasaritak to ti asawam. Wan man nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay lang ti kasjay. Agsarita taman pa ikulas. May papanitan niya, nana. Tinaibagan ni bakit mo kanyak itay kat paritam kano at umulong iti pamilya na. Pudno ka day. Ay nawaw, sana kasta, nana. Dakas ti agululbod. Incomplete siguro man ang tistoryana ka na kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungetak na nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Ngam no iso ti da kwarta na lang. anya, Day tatipod no, nana. Nasakit tinakam ko, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na.
Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agungot, ti kayat na pa ikat 2 wano 3 ti trabaho. Ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least tita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na na. Nakasaritak ti asawa, Madeline. Binagbagaan niyo ako manana. Saan ko abinagbagaan? Tasi kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya? No datangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipaw itamin? Dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita, nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda ka sa pulan ti inayaw, tulungan da kayo tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyo. Anya nga tanong bagas kan agas langan ti paw ityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang mag. Masansan mo't ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kaday ani apong ti papanan ti kwarta nga ipaw-pawit yo. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpaiso ti puntom, anak ko. Kan ano kayo nga kakabsat. Husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan nyo kuma, tapno saan ka amadagsinan unay. Kan tapno at damat ti pare ti pamilya tayo Agung unget ka kade? Wala, tapay kastoy mo timpawit mo. Kasapulan ni nanang dagita, saan kade? Kwarta ti kasapulan ni nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yung tumot laeng. Basta, kwarta latta ko man ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ninanang ka di ti agkasapulan iti kwarta no sika. Ay nawaw, ni nanang manang. Matlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agaramidak iti group chat tayo nga kakabsat. Apay mo't ngay manang. Tapno tumulong dagiti kakabsat ta iti gastos tayo. Masushort kami matan dito'y balay. Masapul nga agtitinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y sweldo. Adda kwartak lakay. Ha? Siya kunti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kaday? Wen tapno adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagiti insawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag itakat na kaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong? Ngamsakbay at tumulong. Siguraduan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matin nga agap-apakin tatang nanang? Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen nasaya at kami manen. Napakawan na kun ni tatang mo. Nasayat mo itong kasta nanang. Wan gayam, adda project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. Adda kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kung naklakid din ay bagayo nga orayok man ang titangdan, wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo. Ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo. Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong. Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, maestresak launay iti daydi a Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend. Dua nga aldawon asaan a nagparparik na kanya. Jak amo no si bibiyag pay nga ta daydi a tao. Agasam man ti doang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da ket awan mat ijay. No sa dino nga tati papapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak anakitak ni Miguel ijay sentro. Patyanak na ta. Ay nawaw, anya ti aramiden ni Miguel ijay sentro. Ay na, friend, nakitak idi may isang aldaw. Adda babae aka holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa a hotel. Anya? Sigurado a babae na dayjay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya ter aramidem dito'y balay, Vilma? Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong gid iti panaginanak. Apay, pinuyat na ka ti babaim aya. Na! Babae mat nga ibagbagam. Di ka naglibak, taamok nga dati kasinsinnarak mo ijay sentro. Awan ti babae ka niya. Di ka naging diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin laswas talangan. Anya? Makapaasar ka, Mike. Agat atap kang awan mo't ebidensyam. Diwan laang. An-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Sa anak a babaero kung naklangarutan. Ay nawaw. Kaya't mo nga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya aga po pa'y laang. Kat makiwin laswasak langarutan kan ka. Makiwin naswas ka gayam kan Vilma pare Miguel. Wen tama ka umat yung ugal yan na pare Carlito. Apay, ada inaramid na adi mo nagustuhan. Pagat atapan nakngarod nga agda babae. Kit no agdinamag nga men diti lugar tayo ti may papankada kayo kinigirlay. Anya, adda nakakita ka da kayo iti sintraw. Ay nawa, asino pare? Adda ka mang, di damot ibaga no asino. Basta adda ka lang. Anya kumaita, naragragsak ti biyag ko ita, nga awan kaming kini Vilma pare. Ay unay kan pare! Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti daydi a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga rin ti panagrup-rupa na ano kasta. Talaga anak puskol, friend. Aglibak pay laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamwam ti kalukwan na. Mabutang mutla ang dayjay, iso nga ison tinakiwin naswas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti mano atawan. Oray masayang ti mano atawon ang nagkaduan mi. Tinapatag ket sa anak ang ma-stress. Sa bagay, nataltal na nga agpay so ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman naglaunay. Ay, hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayam ko. Di mo man dakda kamatin tinaganda dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kagurugurak launay tigayim mo. Agsakit ka ayan no mangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko ken Vilma. Nagpartak man. Kaano lang ang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Wala. Nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam lang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako ni iti dayja a Vilma. Nagwin naswas kayo gayam ken ni Mikael. Wan, nanang, apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo, nanang. Anya? Amuyong mat daydi a Miguel. Feeling pogi mat amay sa. Si kakit di mat anak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento dayjay. Kasla nasingput mat tinubyom.
Aywon, nasingpet at talaga dayjay nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso adayjay, nasingpet iti amin a babae a maamam muna. Anya, Dayta tipud no nanang, makapaawan ganas dayjay a lalaki. nay, mayat ti kawus mo ah. Sa dino ti papa naman ako. Agpasentro ak nanang, Anya nga iti aramidem itay. iprases ko dagiti papeles ko, agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang, kayat kumati makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel ti planaom. Saan ang masapul ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay, tapno maamuan na amin ang mapaspasamak iti biyag ko? Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay nanang, uray awan ti makias-asawa, no ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayaton ti agbaak ng ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no, ni Vilma. Sino mo tinakadamagam, Carlito? Isumot lang, tinangibaga kanya. Sayang mo't nga rod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang pare? Sayang tasaanan asyak ti agnumar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, kat iti panunot now. No sa anak kumanak iwin naswas ken ko ana. Di mayat gayam ti biyag ko pare. Kulak man no, naka-move on ka na ako nam. One man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Patpatsem at ibagbaga, Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang kuti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na amamom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamadlaang nga OFW. Ngam at least, amok anapod no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na di tabalayda. Ay kat feeling pogi manan Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliw ang Vilma nakaw. Wan ata sa anak mat ang maininitan ijay abroad, nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wan nanang. Kahit irin yung manan ati kontratam. Saanan, nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok, nanang. no kasta, at dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wan nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunaklakit din no agbaak ka. At damo gaya manubyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya. Unmang, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking kang. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang dayjaan niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasat. Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid din ni Vilma. Un panay, pimintas siya. Aya, Iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Anya ko may kanya, no at boyfriend na. Apay nga rin, adi ka makaisom dita. Nakamove on ako na niya. Sigurado ka karay?
Amangal mo, kung kunam lang dayta. 100% sure anya. Pag ano kumot ngay daya, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo na may ti boyfriend na. Kasano na ipagamay ka, di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkwanan no kayat tugay. Naa, ni Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y tagraraman anak ka? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nag-chat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga ag-chat pay laeng. Nagsukatak lang nga rudan iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamat ten nobyom. Ipagarup na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, sali. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. addamat itsura na. Ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpet pa'y, addalugan na. Kan, addapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jay anya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas tamot ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ay, kwa. Nakamubuon ako. Agsalsalod-sodak lang. Anya ti imbagana kan ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay una yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, jakman amo iti ex mo, friend. Nakatagtagari si ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay ngar aramiden na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din iti nobyom ita, friend. Wen friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tanday dyan nga ex mo. Apay akasta ka mo tan, Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko ken ka. In-block na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta, kat si kalata ti ipit-pitik to'y pusok, Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaang. Mariknak mo dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Adda nga rudan nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawen. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis a kalugaran tayaw. Anya? Impos ka no ni Vilma, ti chat mo kan kwa na. Awan mo't kit di tinagal mo. Takinuveran na. Nadlaw da siguro asi ka day dyan. Apay ang masapol nga ipos na pailaang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka. Nag-chat ka nagpaiso kan kwa na paray. Well, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw. San ka pa'y gayam anak ka mo buon mate? Ulbod mo lang gayam day dyan paray. Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko, di makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunak lang, laydayan niya. Kas na talaga.
Narigat ti ag-move on no si kati ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabot lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sanang ngaroon na makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay-ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay, nawaw! Ayatan kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.